Point of clarification, sir. Di Prasa, Akademik Menteri ni, Pembangunan Menteri Pertanian clarification. Wilano, khas ni Menteri Okrano hambai maya perlu, tapi hingkai special assistance or rang money balik. Hai punani clarification ke apa sih? Contohnya kalau saya mau di edisi nasi tambah dong, arun bising 1600 ni saka school dong. Mereka tak lagi je budget 860 crore besar ni. Abu ni bising se di edisi no hamrai kena ni. Arun bising khop jago deputy staff, ni je staff ko dong. General administration ni khorcha dong ajaga XMBC family rok ni pension bo dong ngai ajaga tobangma obhai hidden khorcha dong ngai ani sing mungkai jung TDABC no paisa handuna ni bagai jung tangni share of taxes bari remi atomai ebakhe jodi se system dong ngai semano mukha RD panchayat Finance Commission, State Finance Commissioner, je rang mari reserve 735 crore je group money. Aja kani bising TDABC ni report ni mote 5% mangha. Ngai jeng abuno tangli jadi je royalty money TDABC ni je hawo exploit money gas untung, bolong untung, lama untung. Ogni share of taxes jeng Taisa kebang khai daman, khaiman hangkai bahake department by department salai nang hangkai system finance commission of bahake special assistance bagi taisa cerita mari santonai. Tami hinggai 25-26 jara retirement hanai. Borong no dudan ipati jadi serangkai yang hangkai. Borong lamo angkuna nang hangkai. Ya sistem sesuatu nai. Hinggai jeng abuno kakinan ibagai jeng bahake advance financial plan khayma 16 finance commission da share of taxes bari dui da haya khayba kaisa budget plan kaham khay terwese salai sukrubui department to department salai district council ni montri rok pai salai chini state cabinet minister rok pai salai jang apno bahage scrutinize khay jang rang mari bahage bari reiman chini sakawo yasi sujak yati khay jang bahage chini o sarkar chini o Hang private no, telangi thaman, abu nani clarification, kambay.